Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wowe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwa 12. Inteko ishinga amategeko yo mu Bufaransa iri kwitegura gutora ikura icyizere kuri minisitiri w'intebe Michel Barnier, kandi byitezwe ko ari butsindwe iryo tora. Umuhamirizo gakondo w'intore mu Rwanda washyizwe ku rutonde rw'ikizwi nk'umurage udafatika w'isi. Ubuyobozi bw'urwego rw'umuco mu gihugu buvuga ko bitazagarukira. Umugambi no kuvuga ngo uko dushoboye noneho ubwo zagiye mu murage bigere kure, bigera ahantu hose, umunyamerika hamiriza, umushinwa hamiriza, umuyapani hamiriza, ariko nahamirize azi neza yuko iyo danse ari y'u Rwanda. Mu kiganiro cy'abagore turavugana n'umukobwa ukora udukoresho twihariye tw'isuku y'abagore bari mu mihango. Umva umwe mu bo byafashije. Mbe ntarabona izi padi byarangoraga cyane, ntabwo nakunda kubona amafaranga uko ari igihe nasabaga kujya ku ishuri kubera ko nabuze kotegisi zo kwambara, kuko ntabwo najyaga mbona igihumbi cya buri munsi cyo kugura kotegisi. Ntibagirwe n'imikino muri ibiganiro biwe na Mark Niyonkuru. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma y'uko Felenga Kwaya abanza kutugezaho indi y'ingenzi avugwa ku isi. Abanyapolitike bo mu Bufaransa bari kujya impaka mu nteko nshinga amateka mbere y'uko habitora ryo gukura icyizere ku mushikiranganji wa mbere Michel Barnier. Ejo bundi ku wa mbere bwana Barnier yarenganye inteko nshinga amateka yemeza amahinduka atavugwaho rumwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko leta ya Barnier iri gushaka gushyiraho ingengo y'imari igabanya amafaranga leta yakoreshaga, ibyo ngo bikazafasha gusa abakire. Niba Barnier aburiwe icyizere n'inteko nshinga amateka, arababaye umushikiranganji wa mbere bibayeho kuva mu 1962. Claire Lejeune ni umushinga amateka wo mu ishyaka La France Insoumise riri mu ihuriro New Popular Front ryateguye ingingo yo kweguza umushikiranganji wa mbere. Aravuga yuko Perezida Macron ngo adafite inzira nyinshi zo gukemura iki kibazo. Emmanuel Macron could choose to appoint a prime minister that would come from... Emmanuel Macron yagombaga guhitamo minisitiri w'intebe mu ruhande rw'abaharanira amatwara yo gushyigikirana. Ibyo ntiyabikoze, rero ashobora kwisubiraho. Ariko ibyo abasesenguzi benshi hano bavuga hamwe n'abanyepolitike ni uko atahitamo muri urwo ruhande gusa, ahubwo umuntu wese ufite ibitekerezo byo hagati. Ibyo nibi byonyine byagarura gutekana niba Emmanuel Macron yiyemeje kwegura. is actually if Emmanuel Macron decides to resign. Hari imyigaragambyo yabaye ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul umunsi umwe nyuma yaho umukuru w'igihugu Yoon Suk-yeol agerageje gushyiraho amategeko agenderwaho mu gihe cy'intambara. Mu bukonje bukabije, abigaragambya bashoboye kujya ku biro by'umukuru w'igihugu no ku nzu y'inteko nshinga amateka. Abashinga amateka basabye yuko habaho amatora yo gukuraho umukuru w'igihugu niba ateguye. Mushikiranganji w'ingabo n'abandi bajyanama bakuru b'umukuru w'igihugu bari bavuze yuko nabo begura ku mirimo yabo. Umukuru w'igihugu ariko we ntacyo arabivugaho. Uburanira umunya-Iranikazi wahayiwe agashimwe k'amahoro Narges Mohammadi yavuze yuko ngo yavuye muri gereza y'i Teherani nyuma yaho igihano cye gisubukiwe ibyumweru 3 kubera impamvu z'uburwayi. Umugabo wa Narges yavuze yuko ngo yavuyemo aririmba indirimbo isaba ubwigenge bw'umugore. Akanama gatanga udushimwe tw'amahoro kakomeje gusaba Irani yuko irekura burundu uyu mugore w'imyaka 52 wafunzwe mu 2021. Mukomeje kumva insamirizi ya BBC gahuza miryango.
ikigo cy'ubufaransa gikora iby'ingufu za nucléaire Orano kiravuga yuko abategetsi ba gisirikare bo muri Niger ngo bigaruriye ibikorwa byacyo biri ku ikirombe cya Somer bacukuriramo amabuye y'agaciro ya uranium kiri muri Niger. Mu kwezi kwa gatandatu gushize abategetsi ba Niger bambuye ibyangombwa Orano ngo byo gucukura mu birombe binini ku isi bya uranium muri Niger. Ni inkuru ya Will Ross mugezwaho na Yvette Kabatesi. Ibigo by'abafaransa bicukura amabuye y'agaciro bimaze imyaka irenga 50 muri Niger, byagiye bigirana ibibazo na guverinoma zasimburanye ariko bigakemurwa hifashishijwe ibiganiro hagati y'Ubufaransa na Niger. Cyakora kuva ubutegetsi bwahirikwa umwaka ushize muri Niger, umubano wayo n'Ubufaransa wajemo agatotsi bituma n'ubucuruzi bugorana. Ikigo Orana kimaze amezi kiburira ko kivangirwa mu mikorere yacyo y'ubucukuzi bw'ubutare bwa uranium mu kirombe cya Somer. Abategetsi ba gisirikare muri Niger bagaragaje beruye ko batishimiye uburyo ibigo by'abanyamahanga byahawe impusa zo gukora. Birashoboka ko kwigizayo Ubufaransa bizaha amahirwe Uburusiya na Turkiya bikaza gushora imari muri icyo gihugu. In Nouakchott ku murwa mukuru wa Mauritania habaye imyigaragambyo yo gusaba ibihano bikomeye ku bafata abantu ku ngufu no gusaba abategetsi guhindura itegeko rihana abahohotera abantu ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iyo myigaragambyo yabereye ku rubuga rwa Freedom Square hagati y'ingoro y'umukuru w'igihugu n'inteko nshingamateka. Yatewe n'agaco k'abagizi ba nabi bafashe ku ngufu umukobwa wigaga muri kaminuza. Ibyo bakaba barabikoze imbere ya se umubyara ufite ubumuga. Umushinjacyaha buravuga yuko ngo hari insoresore 3 zafashwe ubu zikaba zifunzwe ngo zizashyikirizwa urukiko mu cyumweru gitaha. Ziraregwa gufata ku ngufu zimaze gufatira umugoreho icyuma hamwe n'ibindi byaha byo kwinjira mu nyubako bigambiriye kwiba. Abantu bakuze muri Mauritania bakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 na 20 iyo bahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu. Ndangirize ku rugendo arimo aragirira muri Angola. Umukuru wa Amerika Joe Biden akaba yabonanye n'abakuru ba Zambia n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu byombi nabyo nyine bikaba bizabona inyungu ku muyoboro wa gari ya moshi Amerika yatanzeho iyo nkunga. Uwo mushinga ukaba warugamije korohereza amabuye y'agaciro azajya acishwa ku cyambu cya Angola. Uru rugendo rwa Biden ruragaragara nk'uruje gukumira imbaraga Ubushinwa bumaze gushyira ku mugabane wa Afurika. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Angola UNITA ryaneguye urugendo rwa Biden kuko atahaye umwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch nawo wavuze yuko wari wizeye ko Biden asaba yuko ihohoterwa rikorwa n'abashinzwe umutekano rihagarara, harimo no kubuza umudendezo ibitangazamakuru. Perezida Biden yashishikarije gukomeza ibiganiro bya Rwanda bishakira amahoro agace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida urakoze Ferenga kwa kora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Bufaransa. Inteko ishinga amategeko iri kwitegura gukora itora mu nyihanganire ikura icyizere kuri Minisitiri w'Intebe Michel Barnier, kandi bikaba byitezwe ko ari butsindwe iryo tora, ibintu bihita bituma yirukanwa ku mwanya w'ubutegetsi arimo. Bikurikiye icyemezo cy'ejo hashize kuwa mbere cyo guhitisha itegeko ry'ingengo y'imari ku ngufu mu nteko, aho abamushyigikiye barushwa ubwinshi n'uruhande rw'andi mashyaka. Inkuru ya Hugh Schofield muragezwaho na Robert Patrick Misigaro. Umushikiranganje wa mbere Barnier yagabishije yuko niyaramuka kuwe mu mabango no munsi ikibazo cy'ubuzima muri rusange hamwe n'ubutunzi cyari gisanzwe cyifashe nabi gica cyunyuka. Nta negura amafaranga leta izokoresha mu 2025 izobaho, bigasigura yuko ivyemezo byo mu bihe bidasanzwe bizoca bikenegwa kugira igihugu ntikigwe mu gihombo. Igiciro cy'ideni ry'Ubufaransa risanzwe ringana amahanga ciyongere mu gihe ababuha ayo madeni baca bashakoba. Guhungabana kw'amasoko y'imitahe nako kujyana n'akaguma gaca kaduka mu mabarabara.
ariko nta na kimwe muri ivyo vyose gisa n'icyaciye intege abahanganye n'uyu mushikiranganje wa mbere mu gihe ikibaraje ishinga ari ugutemvya leta yiwe. Muri iri joro araza kumenya niba yakuwe ko icizere aca umushikiranganje wa mbere abimazemwo umwanya muto cyane muri Republika ya gatanu y'Ubufaransa. Akazi ka President Macron ko kurondera umusubirira gasubire gutangura. Tujye mu Rwanda aho umuhamirizo gakondo w'intore washyizwe ku rutonde rw'ikizwi nk'umurage udafatika w'isi. Icyemezo cyafashwe n'inteko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco ku isi UNESCO mu mpine, gitumye iyi mbyino yiyongera ku bindi birimo nk'ingoma z'u Burundi, imbyino ya rumba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na reggae yo muri Jamaica. Umuyobozi w'itorero ry'igihugu mu Rwanda akaba avuga ko bizafasha kumenyekanisha intore hanze y'igihugu ndetse no gukundisha urubyiruko rwacyo iyi mihamirizo yihariye. Navuganye na Masamba Intore, akaba ari umuyobozi w'iryo torero, ntangira mubaza uko bakira icyo cyemezo cya UNESCO. Icyemezo twakikiye neza cyane n'ibyishimo ni celebration. Ubu ngubu turataramye no mu mwanya turaza gutarama twishimira iki cyemezo cyo gushyira intore mu murage udafatika muri UNESCO. Ni ibintu twifuje kuva kera cyane, nge nkanagira n'amahirwe y'uko na data yari intore kuva kera, akaba n'umutoza yambwiye intore, yanganirije intore. Kumva rero ndigeze mu murage udafatika wa UNESCO ni ikintu kiryoshye, ni ikintu gishimishije, ni ikintu kigira akamaro cyane. Nk'uko batabisobanukiwe neza, iyo bavuze umurage udafatika w'isi bisobanuye iki mu magambo yumvikana, Masamba? Umurage udafatika kagenda ntangano n'ingero zimwe iyo bavuga nka danse, musique, tamburu, yaba no muri Kongo burya bafite umurage wa rumba, i Burundi bafite ingoma. Ibyo byose rero bigenda mu murage udafatika, utari palpable. Sinzi kuruna biragoye kubishyira mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga bisobanuye iki rero ku ntore mu Rwanda cyangwa se ku muco w'intore mu Rwanda muri rusange? Bizafasha intore zo mu Rwanda noneho kumva ko yageze mu murage wa UNESCO ku isi yose, bagiye guha agaciro intore z'u Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane kizatuma n'ababyiruka bose babiyoboka, bakabijyamo, bakabyiga, bakaba intore, bakamenya gusigasira uwo muco, uwo murage, mu gutuma habaho icyo bita ubudasa muri igihugu cy'u Rwanda. Hari gahunda mwaba mufite rero yo kubimenyekanisha no hanze y'u Rwanda? Gahunda irahari cyane. Icya mbere kwanza nakubwira byaranatinze. Muri 1958 harimo na data Sentore yagiye mu Bubiligi. Intore z'u Rwanda ziri za mbere mu bihugu birenga 70 byari byaje muri exposition universelle de Bruxelles en 58. Hanyuma noneho biratinda, ubundi byakagombye kuba yarageze no mu murage kuva kera, ariko ndavuga ni Ikinyarwanda ngo inkono ihira igihe. Iyo migambi rero turashaka kubimenyekanisha cyane. Ubu ngubu ikiza nuko amashuri yose afite amatorero y'intore, hanyuma no muri za diaspora n'ahandi hose. Umugambi ni ukuvuga ngo uko dushoboye noneho ubwo zagiye mu murage bigere kure, bigera ahantu hose. Umunyamerika ahamiriza, Umushinwa ahamiriza, Umuyapani ahamirize, Umunyafurika utari mu Rwanda cyangwa muri rezo ahamirize, ariko nahamirize azi neza yuko iyo danse ari y'u Rwanda. Masamba Intore atugejeje ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:43. Mu kanya turakomeza nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Njumva. Mu gihe isi yizihiza icyumweru cyahariwe abantu bafite ubumuga, hasabwa ko haterwa intambwe mu kubaha ahazaza mu gihe isi yizihiza icyumweru cyahariwe abantu bafite ubumuga, hasabwa ko haterwa intambwe mu kubaha ejo heza hazaza. Bikaba ari no mpamvu rero Kamaro Berenga ari umwe mu bafite ubumuga uri gukurikira inzozi ze zo kuva mu bwana. Nubwo atabona, acuranga piano kandi akaba yifuza kuzaba ikirangirire ku isi. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Samba Cyuzuzo.
nitwa Kamaro Béranger nkaba ndi umupiyaniste agena n'ubumuga bwo kutabona cyangwa abana n'ubumuga bwo kutabona. Kamaro yavukiye mu ntara ya Cankuzo mu Burundi. Yatakaje kubona ari umwana w'imyaka 5 nyuma yo kwahawe imiti ya malaria kandi arwaye mugiga. Nubwo yahumye akiri muto, hari ibintu n'ubu yibuka yabonye n'amaso ye. Ishusho nibukamwo ibintu bigira nko muri bitatu. Ndibukamo ishusho ya mama, n'ishusho y'ikirere kigiye kugwamo imvura, n'ishusho y'ikirere kitari mu imvura. Nyuma yo guhuma, ababyeyi bamushyize mu ishuri. Yiga muzika Igitega mu Burundi, nyuma aza gukomereza i Kigali mu Rwanda. Niho bakorera muzika nk'umucuranzi wa piano mu bitaramo bitandukanye. Ari nako kazi kamutunze. Ndi hano i Kigali kwa kundi umuntu azarazenguruka, nibwo nahuye n'abantu babona impano yanje, bagenda barambrancha mu mabanda atandukanye. Kugeza ubu ngubu iyi bande ndimo yitwa Soulful Band. Abafite ubumuga bagize amahirwe yo kwiga no gukoresha impano zabo, usanga nabo bafite intego mu buzima. Kamaro afite umuntu umubera icyitegererezo kandi afite intego yifuza kugeraho. Histoire ya Steve Wonder ni irankora ku mutima cyane. Niwe kabisa nkurikira, ndamufata nk'icitegererezo. Rero umudo wanje muri music cyane. Ndifuza rero kuba mu producer atabona, ubana n'ubumuga bwo kutabona ku rwego mpuzamahanga. Ku isi habarurwa abantu barenga miliyoni 43 bahumye amaso. Mu bihugu bitandukanye bagiye bahezwa inyuma n'imiryango yabo. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abafite ubumuga zisaba ko ibi bihinduka hose. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Mutwihanganire kuri iyo nkuru ya Samba Cyuzuzo yari ifite amajwi atameze neza. Tukiri kuri izo nkuru zijyanye n'ingingo y'abafite ubumuga, Uwishyaka Bazirisa ni umukobwa w'inkumi wiyemeje guhangana n'ubumuga yavukanye ndetse n'ihezwa ribushingiyeho bamwe mu bameze nkawe bahura naryo mu muryango nyarwanda. Uyu mukobwa wafashijwe n'umuryango we agashobora kujya ahagaragara asaba imiryango kudaheza abana bavukanye ubumuga kuko ngo no kubafasha kwiyakira bituma bashobora kugira icyo bimarira. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Numva ko nyine mbere y'uko undi muntu abona ko nshoboye ari njyewe wa mbere ugomba kuba nabyiyumvamo, nkumva nyine ndashoboye. Uwishyaka Bazirisa, umukobwa wavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije, yize kandi arangiza amashuri abanza n'ayisumbuye, ubu akaba akurikirana amasomo yo kwita ku bwiza bw'abagore. Bazirisa uhora wisekera avuga ko bitoroshye kubaho ufite ubumuga nk'ubwe, nubwo kuri we avuga ko yamaze kubwakira ndetse akabahamagarira n'abandi nka we kwiyakira no kumva ko bafite agaciro. Avuga ko yafashijwe n'umuryango we kwakira ubumuga bwe, ariko ngo hari abataragize aya mahirwe ndetse bagihezwa. Nakuze numva ko mu mikorere yanjye mu kujya ku ishuri numvaga nta mwana wo mu rugo ugomba kugira amanota meza kundusha. Icya kabiri numva ko nta wundi ugomba kwaksesinga mu bintu byo mu rugo kundenza. Mbere na mbere aho kugira ngo bo babanze kubona ikintu bagikore, ari njye wa mbere ugomba kukibona nkanagikora. Uretse ihezwa rikorerwa bamwe mu bafite ubumuga nk'ubwe, Bazirisa avuga ko abafite ubugufi bukabije bahanganye n'ibibazo byihariye. Ugasanga wenda nko muri gare urwo rukarabiro ntago bigeze babyubahiriza. Hari aho usanga ruhari rw'abafite ubumuga bw'ubugufi babasha gukarabaho bikemera, ariko ugasanga hari ahandi bitakunze. Ugasanga nko kuri gishe za banki urimo urahereza amafaranga umuntu utabona, ahantu ni harehare ntuhagera. Ngiye kwa muganga, ngiye kwivuza, nsanze agatanda ndabasha kukajyaho, ubumuga bwanjye bwaba buri hehe? Nsanze wenda muganga azi sign language, wa muntu ufite ubumuga bwo kutavuga akabasha kuvugana na muganga, icyo gihe nta bumuga bwaba buhari, kuko the plus ubona ko mfite ubumuga nuko hari ibyo ntageraho. Mukarugendo Gracia ni umubyeyi wa Bazirisa. Ubwo namusuraga mu nkengero z'umujyi wa Kigali, yambwiye kuri uyu mwana we wavukanye ubumuga, nyamara nta wundi mu bana be wabuvukanye. Nta kintu twe byigeze bidutwara ko twamye tumukunda uko ari. Ntabwo rero ngewe nabona ikintu cyagenwe n'Imana ngo kigira ikintu kintwara. Hari ababyaye abana barebare ntabwo ari bo babishatse, ko yamutwise amezi 9 kugira ngo ari yabyariye 6.
cyangwa yamubyara 15 reka da umutwita amezi 9 nk'abandi akavuka nk'abandi ibise bikakujya nk'abandi. kugira umubyeyi n'abavandimwe bamushyigikira ngo nicyo cyatumye Bazilisa ashobora kwakira uko yavutse ndetse agashobora no kujya mu ishuri. Gusa haracyari imiryango myinshi igiheza abana bakavutswa bwinshi mu burenganzira buhabwa abandi. Bazilisa asaba ko imiryango yashyigikira abana nkawe kandi ngo ntibashaka ubagirira impuhwe zidakenewe. sinikubise hasi nta kibazo na kimwe ngize, ahubwo wowe ukimbona utangiye kuvuga ngo yo ngo mbega bivuge ngo urimo uranyigizayo ejo cyangwa ejo bundi ntabwo nzagaruka aha hantu, kuko nimba magera mwe mugakangarana abari bicaye mugahaguruka bivuge ngo nje kubahungabanya. iyo aje ahantu ugakangarana ukamwereka ko ari igitangaza ubonye, ukamwereka ko ari ibintu bidasanzwe, we ahita yibonamo ikibazo, hantu ntazahagaruke. Bazilisa ugaragaza ko yifitiye icyizere gikomeye ngo yumva nta hantu atagera mu gihe atakumirwa n'imwe mu myitwarire y'umuryango nyarwanda. Yifashishije imbuga nkoranyambaga, Bazilisa ubu aragerageza guhamagarira abafite ubumuga kujya ahabona kandi bagaharanira kugaragaza ko hari icyo bashoboye aho gutegereza gufashwa. Aracyari ingaragu ariko akavuga ko yumva atazabangamirwa n'ubugufi bwe mu guhitamo umukunzi, ngo arota kuzaba umuntu ukomeye ndetse byaba ngombwa agatanga akazi ku bandi. Ikintu avuga ko kimubangamira kurusha ibindi ngo niyo hagize uvuga ko ari umunyantege nkeya. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. urakoze Jean Claude Mwambutsa. iyo akaba ari inkuru yawe rero twabasubiriragamo abatwumva twabagejejeho hano kuri BBC Gahuzamiryango. turacyari Kigali mu mikino na Yves Bucyana. imikino kuri BBC Gahuzamiryango. mwereweho neza abateze amatwi BBC mpere mu Bwongereza. umukino wa shampiyona uri kuvugwa cyane n'uhuza Arsenal na Manchester United muri iri joro. mu ikipe ya Arsenal biteze ko aba bakinnyi Gabriel Mikel Merino, Thomas Partey na Ricardo Calafiori bari bukina uyu mukino nyuma y'imvune nto bagize. ku ruhande rwa Manchester United, kapiteni Bruno Fernandes araba ari mu kibuga nyuma yo gukurwamo hasigaye iminota mike ku mukino wabahuje na Everton mu rwego rwo kumurinda imvune. gusa Lisandro Martinez na Kobbie Mainoo ntibari bugaragare nyuma yo kuzuza amakarita 5 y'imihondo. ikindi kivugwa nuko Arsenal irashobora gutsinda imikino 4 ya shampiyona ikurikirana itsinda Manchester United ku nshuro ya mbere. United kandi yatsinzwe imikino 7 mu mikino 9 ishize ya Premier League yakiniye ku kibuga cya Arsenal. Arsenal iri ku mwanya wa kabiri inyuma ya Liverpool, harimo ikinyuranyo cy'amanota 9 hagati y'ayo makipe. iririnda gukora ikosa ryo kureka Liverpool ngo ibe yashyiramo intera ndende y'amanota niba ishaka gukomeza kwiruka ku gikombe. indi mikino, Liverpool irajya kwa Newcastle United, Southampton yakire Chelsea, Manchester City mu rugo ikine na Nottingham Forest, Everton yisobanure na Wolverhampton, naho Aston Villa yakire Brentford. mu mikino yarayibaye, Ruud van Nistelrooy wabayeho umukinnyi n'umutoza w'agateganyo wa Manchester United yatsinze umukino we wa mbere nk'umutoza wa Leicester City ubwo yanobaga West Ham ibitego 3-1. andi makuru avugwa mu Bwongereza nuko ikipe ya Arsenal yanatomboye Manchester United mu gikombe cya FA. umukino uzaba ku wa mbere nanone ku kibuga cya Emirates. Arsenal niyo ifite iki gikombe inshuro nyinshi 14 zose, naho United imaze kugitwara inshuro 13. ikindi mwamenya nuko Everton ikinamo Ashley Young w'imyaka 39 izahura na Peterborough United ikinamo umuhungu we Taylor w'imyaka 18. Ashley Young yahise avuga ati wow, inzozi zigiye kuba impamo, agakina n'umuhungu we. aya niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi y'igende Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango muri Afrika no ku isi yose.
mu kiganiro nacyo kuri uyu wa kane twabateguriye. Telefone yanjye nayifunze, nta n'umuntu n'umwe nshaka ko mvugisha, nta muntu nkeneye. Uko ni ibintu bimeze rero. Tetera agiye kurongora, ngo arashaka gufata konje uyu mwaka urangira, ngo ku buryo nyine mu ntangiriro z'ugutazi zasanga yarasezeranye mu murenge ndetse yaranasabye. Sikuvuze ngo ugiye kurongora, kisi n'umugome mana we. Ni 12:45 kuri BBC. noneho tugume i Kigali na Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza. Cosmotive ni ikigo gikora udukoresho twifashishwa mu mihango y'abagore n'abakobwa dukoze mu dutambaro ndetse tunameswa. Mu gihe bizihiza imyaka 10 batangiye gukora, Brandine Muziranenge washinze iki kigo yemeza ko cyahinduye ubuzima bw'abana b'abakobwa bagorwaga no kubona utu dukoresho kubera ubushobozi. Kuva twatangira wenda twabashe kugera ku bakobwa bagera mu 300 mu bice bitandukanye by'igihugu. Ahanini tujya mu mashuri kuko abantu iyo bitanze ngo bagurire abana batabasha kuzigura, abenshi bagurira bari mu mashuri kugira badasiba. Ikindi gihe tujya ahantu hari abakobwa se abagore baba badafite ubushobozi bwinshi bushoboka, ariko turetse no kuba twarabahaye ibyo bikoresho akabasha kuguma mu ishuri cyangwa akajya mu mirimo mu gihe ari mu mihango, nanone n'abandi bantu muri sosiyete babana nabo ngabo imihango igigora bahinduye imyumvire ku bijyanye imihango, bagatangira kwibona nk'ubuzima nk'ikintu cyiza mu buzima bw'umuntu cyangwa bw'umukobwa, batakabaye bafata nk'ikintu cyagateye ipfunwe. Tunerekane ko umuntu yakabaye yishimira icyo gice cy'ubuzima bwe nk'umukobwa cyangwa se w'umugore. Udukoresho dusanzwe ku isoko duhera ku mafaranga 1000 kuzamuka. Utu dutambaro twa Cosmotive agapake kamwe karimo 5 ko kagura amafaranga 600, tugakoreshwa imyaka 2 kuko tumeswa. Manishimwe Alice n'umwe mu bakobwa bemeza ko twamufashije. Mbe ntarabona izi padi byarangoraga cyane, ntabwo nakunda kubona amafaranga kuko ari igihe nasabaga kujya ku ishuri kubera ko nabuze kotegisi zo kwambara, kuko ntabwo najyaga mbona igihumbi cya buri munsi cyo kugura kotegisi. Kuva narabonye Yesu Cosmopad byaramfashije cyane, byatumye nkomeza kwiga kubera ko mbona ibikoresho by'isuku bihagije. Mu marangamutima iyo wabaga wabuze nk'amafaranga yo kugura ako gakoresho wumva umeze gute? Byarambabaza nkavuga ni wampa naho nkura utundi dukoresho tutari padi wenda ntajya ku ishuri cyangwa se nkajya no mu bandi. Uretse rero gufasha abakobwa kubona utu dukoresho, ikigo Cosmotive kinakangurira abantu gufata imihango nk'ubuzima busanzwe. Muri ibi birori byo kwizihiza imyaka 10, Uwase Krista usanzwe ari umunyabugeni ushushanya yafatanije n'icyo kigo akora igihango kinini ariko gifite ishusho y'ako gatambaro gakoreshwa mu mihango gakoze mu mwenda. Urebye tw'abantu bakigiraho bakireba no kwimenyereza. Ari abantu bajya bareba amakotegisi bakikanga, cyane cyane abahungu n'abagabo bakikanga, ariko kuba ari igihangano kinini kimenyereza abantu, gitinyura abantu bakamenya ko imihango ari ikintu ubuzima bwacu, ni ikintu twaremanywe nacyo, nta cyaha kirimo, nta mwanda urimo. Ni nk'uko uzana amarira niko tuzana amacambu, ni ibintu bisanzwe. Ikindi hari n'abantu bumva ngo kotegisi izi bakoresha bakongera bakamesa ko ari ikintu nk'umwanda, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umwanda kuko n'amakariso yacu turayamesa. Brandine Muziranenge yatangije ikigo Cosmotive akiri umukobwa muto usohotse mu mashuri. Ababyeyi be nabo bitabiriye isabukuru ngo ntibumvaga ibyo yaragiye mu icyo gihe. Gitangira rero twibazaga ngo mbese umwana ntari kwiyavantura kubera ko yavugaga n'ibintu nk'ibi bintu n'indi ari gutekereza ko ibintu by'abagore byagira aho bigeze umuntu. Dutegereza ko nadusaba igishoro turaburira, tugiye kumva tukumva rimwe kuri televiziyo tukaba turamubonye ari gupresenta ibintu, turavuga kakana gashobora gukura kajya. Aha niho tugarukirije ibiganiro byacu. Dushimire Yvette Kabatesi muri icyo kiganiro cy'abagore ndetse nabo baganiraga nabo. Ibiganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com. Twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugireho ameze neza. Gindi Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana.